Tuni huwa dingin zong Thumantamm EimiTimeseditorial lakunin eile eiki ka propaganda ti Thumantamm anangai kinuhiti. Tu chung buina to kimadin khatwe Indian Army officer khat ka hopi na achun kuki area subui thei dingin meili ho hi hungkun taleo amaho le thu na dingahin amaho ato nang ho galman cha aki hi na omdem tia ka do achun aman ki ho man cha hi akiman le hijlai dunga thuzo powinti aji chu ki ho man cha hi India hu na dinga gamdang to ki sa na man dingahin hilaya ki mangho tabang a hi poitin ei don buri na hi gale tul masanga patin eile eiki ka propaganda hi anabe a hi di pun propaganda simthim ho chu miching tin jong aki sein chule chutabong propaganda simthi ho chu hom thona jong achangovin hi hiji chun thilpha hunglun dingel be se jong hitalo khatto akipal lwa alha samle ama sanga ke ka ha jo ding hi ti lungvul na in propaganda hi lamka khopi sungle anai vel la hin nisia ki seimo pi izan ham hin kichip na nom ta game khana chu anei danu a hi jingi hoilai mun hi jongle gale tul hi hen ipilam pong hi jongle politics game nam namun zo sia chu propaganda le diplomacy hi akilhon khompe jin galzo na dinga mancha ngai kho chi jong a hilhoni ade din gale tul aum ting le propaganda le diplomacy zawlo chun koiman gal azo ngei pun galmun a firing iti ki ha jongle thu le la a ki ha zo lo ting hla sam na hung jing the a hi ji na hi political science a international relation ki ti khu alaimu diplomacy ahin hichu propaganda a chang pangsu ke a hi kiruvi tu din munahin manipula gale tul aum jing to Myanmar gam sung boina kala hin kuki zo cha te hoding ahin thlobu gilta manga diplomacy si mangai na hi aji chu Myanmar hi achoma sauding wang ki sei thi puntin hijong le nikha le diplomacy hum ki te dinga gin mo ahin tu din muna junta sarkar hi chiso ta zo din ta san ompu na hi ahin la langkhana China hin Myanmar hi kichipna aneu a hi ji hin khatweile diplomacy movement atosot jiu phanti ati tole junta sarkar atosot jiwa hichika la chu China gam gia cheng wa nam ho hi atil ki ru hi hichika la chu Myanmar hi sumkorve nabuwa amandanon akilangina hi Iam tia democracy ahung hiya gam abe ahung ki hel ha jongle wa nam ho chen na gam ke sung khu China hi sa ding jong gelda lo mei the a hi wi hitobanga China ki chip na kala India sarkar in gam gi thopal kai ding hi bonga alunglu ru hi thuki sel ipi aneu hi ding ham ti jong hi gel kham set a hi ki na hi aji chu India sarkar hin lukis policia Myanmar politics khongin ahin khen theina diwa hin Nagaland Manipur le Mizoram hi ngai khota hele kiloma hin ahi wangin tu din muna India sarkar diplomacy hi adi in Naga le kuki chin mizu hodinga pomthim ha sa hi hichika la kokumi holung putto sotna thado community international in Manipura NRC ahin pomjing ujong hi tu le khunung ding ngai tu nakil nei hoding chun chilwal ha sal he inti hitabong din munahin kuki zumi te dinga free zone anei sunu chu Mizoram bowahin hiji chun Mizoram to sot theile din khom na thei chu diplomacy guntuma chi pi ngai jing dingin akilangi Langpi din mun isay tawin ahile ipi iti dana WhatsApp channel atam zohin kitu na ding ngay tuluwa eile ei ki ang bol na dinga propaganda hisia aboy piuham ti hi gelgil ngay le dingin akilangin hi Ratsa na dingin US area lamkai hon KNO lamkai ho hinga US area in KNO adal ha ding thu ahung kisayin nilhumnai lowin US area kun hilchit na umpein hichikiu hilo VPC president hinga Zomi area na chen na dal ha ding a hi kiti ho hi tu gale tul din mun laita eile eiki ka propaganda dingin akilo mol he tai Zomi area chu hoi lai ham kuki area chu hoi lai ham separate administration ki dal hin abona ahop so ke hin tungthim neu na ding hi igel le neu che chaina le eile ei jing jong ki ta san zo lo a hi ti hi kuki Zomi pi ten agel do chi diu dei ta khare hi Vagi na deile venke kila in lang venke na deile venke kila in ti ni ho hunglung ding a hi ti chu EimiTimeseditorial kuna eile eike ka propaganda ti thumantam in sim do theo he chan chu he tan ti